Ke a le dumedisha batho ba gešo ka leina le maatla la Jesu Kriste mophološi wa rena, leina le maatla le lekgethwa la morena Jesu Kriste. Batho ba gešo letšatši le a sobela, letšatši le kgauswi le go sobela. Nako yela ya rapture e kgauswi le go fihla. Batho ba bantši ke kgale re ba botša, ba re sega, ba dia dilo tše dintši. Jwale re a bona gore le taba ye ya di-digital ID ba thomile go e bolela, ke sebaka jwale ba e boletše. Dilo tšela Baebele e be e bolela ka tšona, šitše tšona ka pela ga rena. Batho ba gešo re swanetše re kwešiše gore digital ID ka botse gabotse e ra goreng. Digital ID ke pasa ye e leng gore ke ya lefase lela la kua di-computeng, ke lefase le ba le bopileng. Le hlole le kwa ba hlalosa ba bolela gore go iwa lefaseng le lengwe ba le bitša Mars. Batho ba gešo Bibele e boletše gore mathomong a lefase Modimo o bopile magodimo le lefase. Modimo a sa bopa Pluto goba Mars goba Jupiter goba mafase a mangwe a batho ba ba re botšang. Batho ba gešo ID e ke ba bolelang ka yona ke ya lefase le batho ba le bopileng. Ge ba re ba iša batho Mars, ba ba iša ka dilo tšela ba di bopileng. Wa bona dibrele tšela ba di beyang so tša go iša batho ka ra virtual reality. Go na le dibrele tše dingwe o di lebelele mo di-internet. Mark Zuckerberg o kgwetše ba di apere tšona tšela, ba di apere. Ke tla di beya mo gore le di bone. Lefase lewe ke lona dipasa tše e leng gore ba di dira tša di-digital. Ba re dira gore re be ka gare ga lona lefase lewe. Dilo tše ke dilo tša semoya. Dilo tša semoya batho ba gešo ke di-dimension. Ge gane jwale re bolela ka semoya, ke dimension ye nngwe. So e ra gore le ge o ntebeletše gane jwale ka phone, go lebeletše screen se sa gago, o lebeletše lefase le lengwe, ke dimension. Mara se mafase a di-Jupiter le di-space mo ba reng go na le mafase a mangwe a di-Jupiter. Aowa, dilo tšela di bolelang ke NASA, ke maaka. A e gona nto eo. Le Bibele bolela gabotse gore ka mo godimo ke meetse. Ke meetse. Napile ya ba ka mo godimo ga maru ke meetse, napile ya ba magodimo. Morena Jesu le papa go rena, our Father le the Holy Spirit ba gana ba le ko mafase, ba ko magodimong, ko legodimo le legolo, the highest heaven ka sekgowa. Ke legodimo la ka godimo go feta magodimo a mangwe a leng ka mofase. Jwale re swanetše gore re kwešiše gore ge o tšea digital ID, o tlabe o dumela gore wena o nyaka citizenship, kore o nyaka madulo ka gare ga lefase le batho ba le bopileng la digital, le e leng gore ba tlo swaga batho ka ntwe re bitšang mark of the beast. E bolediwa gabotse ko Revelation 13. Ke tšona di-666 tše Bibele e be e bolela ka tšona. E bolela ka yona gore monna o wa lefora o re reng ke Antichrist o tliša tšona dilo tšeo. So batho ba gešo, ge motho a dumela go tšea digital ID, o tlabe a dumela go tsena ka gare ga lefase le la maaka
le la mo difounung le di-virtual reality le la le batho ba tsenang ge ba apara dibrele tšele gore yena o nyaka ID ka gare ga lefase le la maaka le e leng gore le bopile ke satane. Satane a ne maatla, a kgone go bopa lefase jwale ka ge tata go rena wa magodimong a bopileng lefase. Jwale satane o rata go ekiša modimo. A kere le bona re rata go hwetša re bolela ka taba tša manaba, o hwetše motho a ne le lenaba lela le kopiša dilo ka moka tša di dirago. Satane o operate ka mokgwa. Former Generations actress Mahlatsi Letuka has sparked a major conversation online after posting that TikTok video urging people to reject digital IDs. Now, according to Mahlatsi, Christians should be cautious about the growing move towards digital identification system because she believes they could be linked to the prophetic warnings found in the book of Revelations. Now, for those who may not know, the book of Revelation speaks about the mark of the beast. Revelations 13 describes a future time when people will not be able to buy or sell unless they have a certain mark associated with the beast system. This passage has been debated by Christians for generations. Throughout history, different technologies and systems have been suspected of being the mark of the beast. People have pointed to barcodes, credit cards, microchips, biometric systems, and now digital IDs. Mahlatsi's concerns appears to be that digital identification system could eventually give governments or large institutions unprecedented control over people's lives. She believes that Christians should remain vigilant and not blindly accept every technological advancement without asking important questions. However, not all Christians agree with her interpretation. Now, many pastors, theologians, and Bible scholars argues that digital IDs themselves are not the mark of the beast. They point out that the Bible describes the mark as something that involves a conscious act of allegiance and worship of the beast, not the simple use of a government document or identification system. Others believe that while digital IDs may not be the mark of the beast, they could be part of a broader technological infrastructure that could one day be used in a way that raise concerns about privacy, freedom, and personal autonomy. The reality is that technology is advancing rapidly around the world. Governments are increasingly moving the services online, and digital identification systems are becoming more common. What do you guys think about this? Please do engage your thoughts with me in the comment section down below. Like this video. Do make sure that you do share it so that you do not have to miss out whenever I try to upload a new video.